going to have that discussion with President Xi. America since Donald Trump ta gyana gi since Xi Jinping ni jethe machung nge photang karpe gyana gi chulu ta thangyu miri thojin be suji the America thuzap chimpu nang gi yoba ni je nang du te America gi photang karpe de yu legung ki Asia rawalung the khala gyabjong gi chutu lendep shi nang be nang photang ngabe gi ta chi gyana shung gi zewa tho ne nge je kyu ta ta na shi ge sam ge we thangnu ya Xinjiang gi yugur ta thangyu miri shen gi dwa mi thop ta la dore tang shimbar America gi thukzap chimbu nang gi yoba sungdu ya phena gi phemi chhe kya America sinzi la Xi Jinping ta jete nangkap phede kheje shi du jing ge be begi nang du digalung che khang la phena ne phemi kha chi gi jowe dale nang phe gi che da ki yi che phebe ngo sunggyop ge bar thuzap yoba ta ya phemi chi gi gyana gi longu du ju ring chawne che kya phemi khonsu chola jimbe thegu tha rawang gi ning dobla gyuwa tongta meba ta ya thaba ranglu merse tongke chhe mi gi yang khonsu cho phe du tende shu gi de yin ba sungdu ari geji chute rawal henzo gi gyana gi gyagyur gi suju lakdar ho chulu gi rawal la chunji cheshu cheru tane phemi nangba da yugur khaje wa chube thanyu mirik la thane shuk cheru doshi yoba chize chuji ni yongyap seta shi pewe na seduen chedu yang thare uthi ni phar gi jete nangla nyewe thuder sinzi Trump cho gi pheda dewe ne de khaji lenglo nami tho ne de seu kha ya mindu sinzi Trump cho ta thare gyana la phebgyu dini America sinzi shi gi lo chuta chi gi nang gyana la chamsi nang yu thongma de chegdu chulun yudon chubdyung gi jesu thare Trump gi gyana la chamsi thangbu de chegi yobre